vumbura tivwa. Ihere ijisho intwaro zidasanzwe zikorerwa i Kigali. Mu Rwanda hari uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano byamuritswe mu Nama Mpuzamahanga y'umutekano muri Afurika ISCA, harimo imbunda nini n'into zikorerwa i Kigali. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation RMCO rukorera ibikoresho bya gisirikare Ingabo z'u Rwanda RDF mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare. Ni uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, izikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivurumbagatanyo, ibyuma byitorezaho kurasa n'ibindi. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye dunyuza kuri channel yacu. RMCO ikora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israeli IW, ndetse zemerewe gukoreshwa ku rugamba. Magingo yazikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda n'iza Israeli. Mu mbunda zikorwa mu Rwanda harimo masutera, pistoli n'imbunda nini zirasa muri metero 500. Izi zirimo RD5 ndetse na 300 bikala, n'izindi harimo n'izikoreshwa na ba mudahushwa sniper ndetse na RD sniper, n'izindi zishobora kurasa muri metero 800. Harimo kandi nizo mu bwoko bwa machine gun nka Nejeva, Ank, ndetse hakanakorerwa n'indeba kure zifashishwa nijoro night vision sights. Byinshi mu bice bigize izi mbunda bikorerwa mu Rwanda, uretse nk'amasasu, ububiko bw'amasasu, magazine na leni zibitumizwa hanze y'igihugu. Uretse intwaro zikorerwa mu Rwanda zamuritswe, hari izigezweho zikorerwa mu Misiri ndetse no muri Turkiya n'ahandi. Thank you. Andi makuru kandi tuyerekeze kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ku mibereho y'Abanyarwanda. Perezida Paul Kagame yakiriye abanyeshuri biga mu ishami ry'ubucuruzi rya kaminuza ya Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasobanurira ko Abanyarwanda babayeho badashobora guteta kuko badafite byinshi byatuma bitwara batyo. Umukuru w'igihugu yagize ati: "Ho mu kindi gihugu cyangwa indi sosiyete, Abanyarwanda bafite uburyo bwabo, bafite ibibazo byabo, bafite uko bahangana nabyo. Duhuza uburyo bwacu na sosiyete, tugakemura ibibazo byacu hashingiwe ku gusobanukirwa kandi tugasobanukirwa abo turi bo, abo dushaka kubabo, aho dushaka kuva, aho dushaka kugera." Perezida Kagame yasobanurira aba banyeshuri ko kugira Abanyarwanda bashaka ibisubizo by'ibibazo bafite, babanza kuganira hagati yabo bagashakisha bitonze aho bipfira kugira ngo babikemure aho gukekeranya. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rumaze gutera intambwe zikomeye mu iterambere, ariko ko rutateye imbere muri byose. Ati: "Turabizi ko hatewe intambwe nyinshi, ariko ntabwo twateye imbere muri byose. Nta nubwo tugomba gutera imbere muri byose, ariko tugerageza gutera imbere, nibyo bituraje inshinga cyane." Umukuru w'igihugu yagaragaje ko Abanyarwanda atari abatesi kuko badafite byinshi byatuma bateta. Asobanura ko bafite amasomo bakuye ku mateka mabi yaranze u Rwanda kugira ngo biyubake. Yagize ati: "Ntabwo duteta, nta byinshi dufite byatuma duteta. Dufite amasomo twakuye ku mateka mabi yacu. Ubwo rero utora ibyawe ugakomeza cyangwa ukarimbuka. Dukorera hagati y'iyi mirongo." Abanyeshuri b'ishami ry'ubucuruzi bya kaminuza ya Harvard aherukaga mu Rwanda muri Gicurasi 2024 ubwo bari mu rugendo shuri. Icyo gihe Perezida Kagame yabasobanuriye urugendo rw'iterambere ry'u Rwanda mu myaka 30 yari ishize n'ibijyanye n'imiyoborere. His Excellency Paul Kagame ni intangarugero mu ngero zose: ubukungu, iterambere, imibereho myiza n'umutekano. Kuba amahanga aza kumufatiraho impanuro ni iby'agaciro. Ni u Rwanda ruvugwa, rureberwaho, kandi turacyafite urugendo rurerure mu iterambere, nta kwirara. Amakuru yacu reka tuyahinira hamwe. Ari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze video zacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ndetse unogerwe n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Ndabashimiye.